Izindaba zesiNdebele sikubikela zona bunqopha ukusuka emzimkhulu wezokurhasha eAuckland Park eJohannesburg. Peace in Gaza, with an immediate ceasefire, the immediate release of all hostages. Many people of the African continent still live in darkness. We've got millions, almost 600 million people, who do not have access to electricity. Ithomile imbizo yamazwe anothileko namhlanje. Kani kudenjwa indaba zokusombulula intshijilo zephasi. Kubalwa ukuletha ukuthula ephasini lonke kunye nokusiza imaradoni yezamandla. Akithi utanobona kupile hore mathata ari. Alinankinga lona sisebhile namhlanje zakulisiphi inkinga. Yahluka imbono yabakhweli bembhesi zakwaPhatco ngehlelo elitsha lamathikiti elibizwa ngama-smart card alithome namhlanje. Ayisibhala ngamasiko thina amasiko ekulu. Isibhala ngawo amasiko ekulu irehleka amagugu amasiko ekulu. Usungulwe imixaliso wemisebenzi kaDokotela uGogo uNosilokana Mahlangu eWits Art Museum eJohannesburg. uGogo ukuthabela ukubona imisebenzi yakhe ekade ayigcina. Sikwethulela zona zisatshisa indaba ngelimi lesiNdebele lapha ku-SABC1. Akwande sitshaba sekosi. Unobhala zombelele wentshaba ezibumbeneko Antonio Guterres utshijile abaholi be-G20 ngokuthi basebenzisa amandla abanawo ukucalana neentshijilo zephasi. uGuterres uthi lokhu ligadango lokuthoma njengoba iphasi licalene nemiraro efana nokujukhujuguluka kobujamo bezulu kunye nezipi. Isikhulu sentshaba ezibumbeneko sikhulume ngecadi nembikindaba embizweni yabaholi be-G20 ebanjelwe eRio de Janeiro eBrazil. ISouth Africa ijanyelwe ngumengameli uCyril Ramaphosa. Unobhala zombelele wentshaba ezibumbeneko ubawe abaholi be-G20 ukuthi beze nehlelo eliqinileko lokulwisana neentshijilo zephaseli. Uthi iphaseli seliqalene nezipi eziningikhulu nezithusako. Peace in Gaza, with an immediate ceasefire, the immediate release of all hostages, and the beginning of an irreversible process towards a two-state solution. Nakusenjalo, umengameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa uthi indaba yegezi kufanele iqalelelwe khulu. Many people of the African continent still live in darkness. We've got millions, almost 600 million people, who do not have access to electricity. But the decision that was taken at COP28 to triple renewable energy then yields a number of opportunities for us in Africa, in that moving towards renewable energy, and even if some are starting from zero, means that there are great opportunities to ensure that people get energy, clean energy, much cheaper energy. Abaholi be-G20 abase Rio de Janeiro eBrazil aba bazokusebenzisa ilanga lanamhlanje nelakusasa ukukhulumisana ngemiraro efana nomkhago nendlala ukwenzela ukwakha ngobutsha amazwi ahlukahlukeneko wephasi. Ikhampani yembhesi Patco isuka ekusebenziseni amathikiti wephepha ingena ekusebenziseni itechnology ama-smart card. I-Smart Tap Digital Ticketing System yethulwe ngokusemthethweni namhlanje eDurban eMloto. Abaphathi bakwaPatco bathi amachuguluko la azokusiza ekusombululeni imiraro yenthuthi zomphakathi kubalwa nomraro wokuthengiswa kwamathikiti womgwinyathi. Abakhweli bathomile ukusebenzisa amakarada amatsha ama-smart card afana namakarada webhanka wokukhwela ibhesi qobe lilanga. Nanyana kunjalo, abanye abakhweli bawathabele ama-smart card, kodwana abanye basasalele emuva emathikithini wephepha. Akithi utanobona kupile hore mathata ari. Alinankinga lona sisebhile namhlanje zakulisiphi inkinga. Ihlelo elitsha liza namachuguluko walo. Amakhamba abakhweli abazowakhamba angezelelekile. Asuka emakhambeni ama-30 aya ka-60. Nawugulako nofana usesikhathini sokuphumula, ikhambo lelanga lelo lihlala linjalo. So people can use this for extended periods. When you are ill, if you come back, you can use it. If you go on leave, when you come back, you can use it. This card is registered to the name and the phone number
of the passenger. If the card is lost, we are able to transfer the remaining trips to a new card and to issue a new card to the passenger. Amathikithi wamakarada la azokuqeda nya ukuthengiswa kwamathikithi ngobugirikitshane. Sekuminyaka emihlanu kwenzeka. Abaphathi bakwaPATCO bathi balahlekelwe zinkulungwana zamaranda ngelanga ngokuthengiswa kwamathikithi komgunyathi. It's better revenue control and what we call better operations, and then we'll be able to resource all the revenue that is generated by the company back into the user. Abajameli babakhweli balamukele ihlelo elijeli. Sizosavela kakhulu njengalokho abadebe batsho bathi nawu lovileko imali yakho iyahlala njalo njalo nawu elifield for 2 days ukugula imali yakho leyahlala up to like that. Abaphathi bakwaPATCO bathi ngenyanga kaNobayeni amathikithi wamaphepha azobe angasekho. Kazi imbhesi zakwaPATCO zithutha abakhweli ababalela enkulungwaneni ezima-40 qobe lilanga endleleni yemloto phakathi kwesifunda seMpumalanga naseGauteng. Ngingunonhlanhla Ntshingila endabeni ze-SABC eMloto. Isifundo esenziwe emkhandlu wezokuhubhulula iHuman Sciences Research Council ngokukhahlumezana ngokobulili engesokthoma esenziwe emkhandlu lo siveze ukuthi pheze bamaphesente ama-40 aboma bakhahlunyezwako abakhahlunyezwa ngokubetshwa nangokomseme. Ilizwe leSouth Africa lingamanye amazwe anezinga liphezulu lokukhahlumezana ngokobulili ephasini lonke ekufaka hlangana ukukata, ukubulawa kwaboma nokubethwa. Ukukhahlumezana ngokobulili kusesemraro omkhulu othinta pheze woke umuntu eSouth Africa. Ungqongqotjhe wezaboma, ilutsha nabantu abakhubazekileko uSindisiwe Jikunga uthi abantu abakhubazekileko bakhahlunyezwa ngokubuyelelwe kabili nakulinganiswa nabangakakhubazeki. Kanti esikhathini esiningi babhalelwa kubikiza ihlakalo zokukhahlunyezwa ngombana bakhubazekile. uJikunga uthi abantu abakhubazekileko bavama ukukhahlunyezwa babantu abajidelene nabo namalungu omndeni nabo. These are the issues that we believe we need to look at, working together with the Justice Cluster to say, yes, beyond reasonable doubt. But how do you expect a person who is not able to speak nor to hear to be able to give that evidence that is beyond reasonable doubt? uJikunga uthi izehlakalo zokukhahlumeza ngokobulili izivame khulu enthandaneni nezihlala zonke ezingakathathani. Women who are cohabitating are more prevalent, in fact are more exposed to sexual abuse, to physical abuse than women who are in permanent relationships such as married women. Umkhulu wesifundwesi uDr Nompumelelo Zungu uthi kufanele kuqalelelwe nabantwana ababofakazi bezehlakalo zokukhahlumezana. We do need as a country to review our mental health services and make sure that they reach not only the victims but children who witness. As you saw, witnessing a parent, especially a mother, being violated by a partner was one of the risk factors. Isifundwesi sifuna kwenziwa amahlelo aqinileko ukula nomukha ukukhahlumezana lo. Umbiko lo uphuma iveke ngaphambi kokuthi kuthome ijima lamalanga ali-16 wokuyelelisa ngokukhahlumezana ngokobulili. Ulimele umndeni womntazinyana oneminyaka ebunane obudala ogadwe ngumakhelwana wekhabo eDenelton eLimpopo. Kusolwa bona ekuthomeni kwenyanga le indoda eyaziwa mndeni iyenge umntazinyana kunye nomnganakhe wabasa kwakhe wabakata. Umndeni ufuna ubulungiswa. Bekuyindaba emejayelekileko. Umntazinyana weminyaka ebunane obudala bekadlala nomnganakhe endleleni. Izinto zichugulukile nababizwa indoda yeminyaka ema-43 obudala ibabizele emzinayo. Ngokutsho kukanina lomntazinyana umsolwa ubakate khonokho. Yebo. Yeah, ibhlungu. Cause vele akekho umzali uyicabanga ukuthi into esoyingayenzeka emntaneni wakhe akekho vele. Nawe na usuku ugugu umntana khase semncane from isibedlela umfisele okuhle kuphela yabo. So izinto izinto nazenzeka ziyenzeka ayikho into ongayenza. Nedi mina ngibonga ukuthi uyaphila ngisesenaye yabo because abanye abazali ngithi abantwana babo babona sebafile. Thi umsolo uthusela abantwana wathi uzobalimaza nangebe ngakhuluma ngokwenzekileko. Abake bona bayichaza kahle uma babuzwa social worker isichazele ukuthi bathi wenzeni but thina nasibabuza vele bazivala amehlo bayathula. Ukhokho lomntazinyana uthi udane khulu ngoba uyamazi umsolo batsho phambilini ukhe wabolungisela ifriji. Umthetho yiwo ozobona ukuthi usenzela ini.
Asimfisela okubi, simfisela uNkulunkulu amsiza atshintshe. Umphendulo uNkulunkulu amsiza aphenduke aphume nangabe lento uhlala ayenza. Ubonakala ayilahla. Angathi unabamhawukele ukuthi akaphuma aphinde aqhubeke nokuyenza. Umsolo ulindele ukuvela ekhotho ngelesithathu ukuyokufaka isibawo sebhayili. Ungazimbi okhahlunyezweko wacundulwa isandla ufuna ubulungiswa. Uphindile Mthabela wacundulwa ngephanga lesokana lakhe emkhulu eMpumalanga ngokukhukhulamungu ngomnyaka opheleleko. Kuthiwa umsolo uPatrick Ntiwane wabalekela eMozambique kanti ugcine yacobotshole emapholisa iveke epheleleko. Ungazimbi okuhlukumezana ngokubulili uphindile Mthabela. Uthokoza ukuthi usaphila. Isokane bekahlalisana nalo lamqunda isandla sangesinceleni kanti sangesidleni kusebenza imino emibili nje kwaphela. Wagatshana ehloko unamanceba asithandathu ehloko. Njengoba besele kuphele umnyaka umsolo azele umango nje uMthabela bekahlalele evalweni. Khona ngaphandle bantu abasi safe. Angisi safe nalabanye bantu la ngabathi abekho safe. Uthi ufuna ukulungiswa. Se akadeserve ukuthi angayithola ibail. Ukufisa kwami vele ngifisa ukuthi nje vele ngasi bangambopha bamvalele baze bayomgweba khona phakathi. Mapolisa athi ungabaleka khona kodwa naside isandla somthetho. Themba ukuthi ke lokhu kusikhombiso lesihle noma iexample lenhle lekhombisa ukuthi ke igovernment itimisele kakhulu kanti maphoyisa kulusana nenzaba yokuhlukunyedwa kwabantu besifazane. Namhlanje uMtiwane uvele phambi kumagistrata kodwa nawangalokufaka isibawo sebhayili. Icaleli selokubuyela kule khotho kodwa ngomhla wobunane kuChihweni wangomnyaka ozako. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngesifundo esenziweko sokukhahlumezana ngokobulili. Kanti ngekhetho apha isibalo siphezulu kukhulu sokukhahlumezana. Asicale umbono wakho mbukeli walandela. Mabangafundisa amapolisa awala eSouth Africa ukuthi into enye nenye bayithathe serious. Mawuyobika umlando le police station abakuthathe serious amapolisa bakuhleka. Ngizohlala ngitsho ngithi prevention is better than cure. Ugovernment wethu usika concentrate kakhulu ekupheleni kwendaba okanye kwimiphumela yendaba endaweni yoba anake izinto ukuthi ziqalaphi isukaphi into. Mawungavuleka amathuba ombera kwabantu babereke abobaba babereke ngeze baba nesikhathi sokuthi bahlukumeze. Go ya ka nna tabeng tsa gender based violence e kere batho ba lore go ba dira se sihlukutsebe se swanang le sona seo a ba tshwarwe. Ndicela abantu base-South Africa basebenzisane babambisane sibazi ubana aba bantu ngabethu benzelwe thina nathi singababo senzelwe bona ukuhloniphana nokuthandana kuwo kuyasinceda ubheka phambili. eSouth Africa bomama bahlukumezeka iye nabantwana bakhamba nabo babetshwaleni banganamali bathembele ukuthi bazobathengela utshwala ke kwenzeka Marietla nangakarisiwo ke nekuhlukumezwana nesikhonapho bafake nabantwana ke. Ikinga ukuthi ijustice iyona efaka amanzi umthetho sokwasebenza ilungelo khulu uma kungalunga lokho cishe konke kuzakhamba kuhle. Umbono onke wombukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Nasibuya entolo. Singathindwa ama-province wonke bane-same problem abantu bazenza amakhosi. Ingwenyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili ukhalima laba abazibeka njengenkosi. Indaba zisekhona lapha nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, X, TikTok na ku Facebook. IWits Art Museum ngokubambisana neBMW bagidinga umsebenzi kaDokotela uEsther Mahlangu owazeka ngelikaNositokana esitshabeni samaNdebele ngomqaliso okhethekileko.
Njengogwala engafunda ngakho ugwala afunda ngehlabathi enzima ifakwa nomlongwe hlamza nomlongwe nanokuthoma-ke kubereka ngayo wena sewuyihlanganisa nomlongwe ihlabathi leyo ngenzima bekulithabo lodwa uDokotela Esther Nostokana Mahlangu nakabona eminye imisebenzi ayenzako kazikade ayigcina ikolo ye-BMW ayigwala kokuthoma. I think we have a relationship that's already started in the 90s, so it's been 3 decades already, and I can assure you our relationship will go for decades on with my Esther Mahlangu. Isizukulu sikaDokotela Mahlangu sikuthabele khulu lokhu. Ilanga leli litsho kukhulu kithi njengoba simndeni nogogo naye liyamjabulisa ilanga leli ngoba limkhumbuza indlela akhula ngayo, limkhumbuza lokho asafunda ukugwala nakabona umbereko wakhe ukuthi uye phezulu kangaka ujabule khulu lisho kukhulu kuye. Imgwalo yesiNdebele siyaziwe ephasini lonke zombelele. Thokoza uDokotela uNostokana Mahlangu ngakho konke lokhu. Ingonyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili uthi iSouth Africa ibhodwe umraro ukuthi wonke umuntu usekazenza ikosi amalanga la. Uthi umraro lo uhagelekizo zonke intshaba zeSouth Africa. Ingonyama uMakhosoke wesibili ubekhuluma emnyanyeni waqobe eminyaka wesikhumbuzo sengonyama umgibe wokuthoma ebe ubanjelwe eManaleni eMpumalanga. Umbiki indaba wethu Comfort Masombuka beka lapho. Makhulukhulu abantu abafahlela ngebelishisa likhuphu nomdaka ngemgodini bancamela ukuyokulalela inkulumo zamakhosi emnyanyeni waqobe eminyaka wesikhumbuzo selangelacimake ngwenyama umgibe owabusa kusukela ngo-1866 wabusela komrimicha chobale emalahleni. Ngwenyama uMakhosoke wesibili nakethula inkulumo emnyanyeni lo uthe amalanga lapha eze wonke umuntu sekazibiza ngenkosi. Uthi umkhwa lo kufanele ukhalinywe msinya. Ake sizibuzeni bana na uthi uyinkosi ungasikhosi vale ufuna ukuthini. Bayede ngoya. Vale ufuna ukudukisa isizwe esikuthi singathuthuki singayi phambili. Sizomcela uminister wamaphoyisa national ukuthi akebenze i-unit eyokudila ngabantu abazenza amakhosi abo. Ingonyama iveze nokuthi kufanele kube nemfundo bandulo lapho kuzokufundiswa khona amanye wamakhosi ngokuziphatha. Hotel. Vale sifike phela hotel. Akisho vale sine sonke. Bathi uyazifakela. Hey uzobona inyaka la. Umuntu ufaka ukudla afakele ebhedroom afakele ne-ice cream phezulu. Bendlu yamakhosi eMpumalanga bona bathinte nendaba yezehlakalo zokudla okungakalungi okutholakele kezinye impazi esifundeni seMpumalanga. So singamakhosi ngesesiqiniseko sokuthi abo station commander all the law enforcement bayakwenza indoko abacheck ukuthi le itoro lezi ziyacomply yini. Inkosi uGwagwari wesibili nakethula inkulumo yelanga emnyanyeni lo uthe angawasola amakhosi ngokunikela amaphandle imvumo yokuvula impazi endaweni zawo. Uthi phela amakhosi akatelelwa indlala ukwenza njalo yeke amaphandle la ayephela abathokoze ngentwanyana. Bona laba bathengisa ababuya ngaphandle abathengisa ukudla okungasirehanga bayikhipha imbatshe emakhosana la namakhosana ngoba nawo azoyimukela ukuze nethi ukuthi athole indawo yokuthengisa ukudla lokho okungasirehanga. Amanye amalunga omphakathi azwakalisa ukweneliseka ngenkulumo zamakhosi. Wasikhalimela ukuthi ke siphathaneni kuhle singakoholani singaninani ngokubuhlanga. And enye into engithandile speechini sengwenyama ukuthi iMandebele asibambane leyo ngiyayigcizelela kulo ukuthi asibambaneni ngoba isitshaba samaNdebele egcineni sizokuphela. Abavumi besikhethu bangene balawula indawo ngennodo nensondo. Amakhosi athwile nokuthi ke azokuqalisisa enze nelandelisisa ukuthi ke amapholisa engahane ayazivakatshela intolo zamaphandle ukuqinisekisa bona bawulandela umthetho begoduke nokudla okungaphakathi okuthengiswako ngiyahlola ukuthi ke ngokufanele kona. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisemanaleni kwaNdebele eMpumalanga.
Kezimali iranda liqinile nalilinganiswa nezinye imali ezinkulu. Akwande izihlahla ngamaholide kaningi kuba nengozi zendlela. Ingabe nikhulumisana nabo bani ngemraro lo? Asithokoze Bongwe silotshise nombukeli. Okuvelako kungukuthi babalelwa ku-12,000 abantu ababhubhela engozini zendlela. Lokhu ke kuvezwe ngungqongqoshe uBarbara Creecy eParliamente namhlanje. Ikampani yembhesi yakwaPatro yethula ihlelo elitsha lokubhadala elibizwa ngokuthi iSmartTap. Ihlelo leli kuvela ukuthi liyokuthoma ukusebenza ngenyanga ezako. Ngizo-ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje nalapha ehlelweni zibuya nabazumi. Sithokoza ithuba. Kwanamhlanje kulungile. Sasa zikhona indaba ngeSiswati. Kukhobongile. Silothisile ekhaya ngomvulo sizokucalela ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona lapha ke kunamathuba wezulu alinganiselwa lapha ku-60% nawuthi uyacala endaweni zangale emkhawulweni walapha KwaZulu Natal nalapha eFreystata kuthi ke ezinye indawo zeMpumalanga ulithole nge-60% kuthi ke ezinye indawo ke litholakale nge-30% njengalapha kubo Gauteng nakusasa kusesenjalo endaweni eziningi kubo Gauteng likungukele oyibonako bese nezulu kodwa kile kamkhawulo esiyibonileko kanti ke nalapha ke endaweni zeLimpopo ezinye sithole lapha ke isilemukiso semjijo eduma kumbi lapha endaweni zeDurban nalapha ke endaweni zemkhawulweni ohlukanisa lapha ke iPumalanga Kapa neFreystata. Kusasa ke kunekhonakalo yemlilo yamahlathi kulapha endaweni zeUppington neTjingalanga yeSouth Africa. Imjijo eduma kumbi isaragela phambili kileza ndawo sizokusuduka bona ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa. Sithome lapha ngesifunda seGauteng sizokuchisa ke ngaphambi kokuthi ulibone izulu kezinye indawo. Pretoria nge-31, iLimpopo ke yona ibonakala ichisa nayo khulukhulu lapha eMusina nge-39, iLiphala le-38, iPhalaborwa nge-36 iyachisa iLimpopo. iMpumalanga ibonakala ifuthumele lapha kubo Ermelo nalapha eCaroline kuthi kezinye indawo ke njengalapha eMalahleni kuyachisa nalapha eSikhukhuza iKwaZulu Natal ibonakala ifuthumele kamnandi noma izulu uzalithola lapha ke eDurban nge-25. Siyokucalela isifunda sangale ngePumalanga Kapa sibonakala ke siphole kamnandi lapha emakhanda kuthi kezinye indawo ke sifuthumele eMthatha nge-30 angithi lapha nge-24 sibona kezinye indawo ke bo 34 iWestern Cape ibonakala kayichisa lapha kubo Vredendal. Cape Town ifuthumele nge-26 kuthi kezinye indawo kupholile lapha ke sifundeni sangale ngeNorthern Cape bonakala kuchisa kakhulu lapha kubo Carnarvon Uppington nge-39 abantu abaze seyi-sunscreen kule ndawo. iFreystata ke ibonakala ke izaba nezulu nangaphambi kwalokho ke kuza kuchisa hle Bothaville nge-34 iVelcom nge-33 Northwest ibonakala ke nayo ichisa endaweni eziningi kungakho ke ekade sikuphathele khona sibona negodu ngelesithathu. Dido